htio je sad prema meni. Samo moraš je malo tako je. Ladno van. Are you going tonight? No, I'm going Oh, tomorrow. 10 o'clock, I think. And I said, well, I'm interested in your... Pogledaj me sad malo. Nije, sad sam držim ovdje pricnuta, valjda. Dobro. Sad ću stati. Kako ću stati? Gdje? Ovdje. You'll sleep well tonight. I think so.